Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party henne kasni kala Rakhe ya ka Khrismas haringkat ki Khynnah ki basa ha reach Shillong Ministries ha ka office rekam jong ka seng. Ha kani kasni kinong lam jong ka United Democratic Party ki lawan banishim bentalang ban lekmen bat kini ki Khynnah ki basa bat ri da ka reach Shillong Ministries. Kinong lam ka seng kila sam ya ki jing ajing sobha shaki Khynnah ki bawan bat penbenaru ban no Synniang shilak tingka sha ka reach Shillong Ministries. Ya kani ke song pisa lapan benada u presiden barang ba jong ka seng u ba met ba lingdo shu hadien ka jing ruai bad ka jing sam ya ka khubor Christmas ka seng kala ot ru ya u ke Christmas bad kini ki Khynnah Ban itu ipi bagi itu kijing aim tan kilong tan ko kijing dan betala mati dihap kibaret akabai dei bagi dikikip kibaret kibangi ai ki bagalong jang kijing ai subha rena kalian ka parti ila berkre yang kau pakai ai kijungi kabalong jang ka gift check wa silap terka yang reach Shillong Ministries Tuan itu akan menghuni bagi dalam dari suplemen ke bakrau ha bagi yang snow susu ia kehai ke bapi bila itu ini nasi kalau beyond our expectation ke bapi itu ikam ke bapi bila ia nak yang ke parti ni bo ke jidwai ba boleh nak go lepi bo ke jingan ke bapi ni sonto ke bon ke sim ke kodor ke yolat ia ke ban ia yo bentah lagi joki bentah ke per yo pipi bila play ya ka platform ko benta joki badu ngiru nakalian ka parti ngin yai persanghi banyelo bilang ka parti menjadi benta menjadi nang ya persanghi pi agane ka kam ko bha ko bale si nakalian joki ngimla anle yakani ka benta ko pi pila ne nei dakati si benta ka ka persanghi pi ngin yai persang kiliang baro di ngai di pok yang ya dari Ministries pemimpinan bawa beli nonton kapi bawa nonton kapi baru gitu bibenan betah ban ai ya ke kesan jaba kilu kiran bentah bakra nak bentah ki neki hab ki bale nak bentah ki longmi nak bentah ki samla ban nak bentah ki tu baru ki bale kami ke jingra nangi tu ki papi akan kuat untuk kesan show nan IT ya ke cek i pastor cek ke bacilak ka nakalian United Democratic Party.